Ita, isagot mi kadakit istorya ana pauluan. Sirib ti baboy. Tampok itang aldaw iti panakiga sanggasa ti mortal a hero. Dito'y drama ana pauluan. Alipugpog! Apong, may saan na sulinat a lugar ti nakadanunan ta? Ado ti tarakin a baboy? Ay, yun apo. Saan la baboy ti makita at tarakin ditoy? Ado pa'y ti manok. Kadanuan niya pa'y di ka natarakin. Ngam apay nga ta nakar-ariwawa dagiti baboy, apong. Nabisin da siguro. Ay, kita kitain. Ha? Pakibiyangan ta ka di dagiti baboy? Saan? Kitain pala ang ida. Napantan. Mabisindan, apo. Ay, Sakanan tayo da, apong. apo. Kikitain na katita ko. Adda kayat na nga ibaga, apong. Sige ta ko nga baboy. Ibagam lang no anya ti pampanunutem. Maawatan ni ti ibagam. Apong, addamot pan nakabalin mo ang makaawat iti uni. Senti kayat na ibaga dagiti anyaman nga biyag. Isu adang din pati ibagana. Yun, ha? Oh, sikat ako. Ano ti problema? Da kayo man matempalin at ako nga ato ti buryas na at ipakanan ti akin tarakan. Niti kay agrong-rong nga abakan ayon. Ay, sos, ay, di ka agrongam. Mailulos na ti buryas mo. Na, di mong tanday tatakong aapong. Hoy! Asino kayo ang magsisiin ka na kita baboy ko, Ha? At tatakaw kayo anya! Ay, gumabura-rawi. Jesus. Day tati amo ka na uyong. Di na kami ko'y pakanan na datoma. Hoy! Di ka doon mga baboy! Baboy ka lang ang paiso! Ha! Ay! Ay, kasyang tababoy na damat rin na masaktan. Ibaman mo! Anya bibyan mo! Asino kang sabi, ha? Ay, Nana, kaasimot na tatarakan mo asap-saplitam. Pakanam kibya at mabisinda ka nun. Dagiti launay buryas na. Mabisindan. Kawan masusuda iti inada. Aguray ka. No agsasao ka, kasla maawatan ti kayat nga ibaga, dagita ang baboy, iti panagunikda. husto ka. Maawatan ni tibag bagada ng tababoy. Iso apa ka ng idan, takakaasida. Oh, understand? You bite that to last dogs outside, ha? Kasta, sumungbat ka, uray taon laeng. Malala, come on. Go invite the two person outside. Go! Kita akman no dirang-rang kayan ti aso, dagita agin lalaeng, amang isak sakit ka dagiti naariwawa a baboy. Ay. Apay tataulan na kami si kang aso. Ha? Anya? Binili na ka ti amom. How may na kami kagatan? Wen, ngamsaan kay samat anauyong. Di amom tinauyong. Di na pa'y maawatan dagiti kayat siya maaramid. Ha? Amoyok. Wen met. Mawatan da kayo. Ita, agatan na kami kade. Akas iti ko na ti amom. Saanen? Kinapod no na, kit mabisin akon. Di nagtupay pinakan, manipod idi kalman. Ha? Oh, makita maso. Binaon na kay tidakas nga aramid. Sa ita, bisinan na ka. Nasaya at ayang amo ti kasta. Saan Uray kastoy kami makitkita yo. Kakasyan mi amin na padami na biyag. Nang runa dagiti kas kada kayo, kada baboy. Agpaiso? Awan mat. Iso at tumulong ka kada kami.
Tapno mairopir yon ti kalintagan nyo. Umungam amin dagiti pada matarakan nga ayop. Dada iti asidag ditoy. Tagmimiting tayo. Anya ti kilunam bilin. Adda maatap nga agtatakaw iti baboy nga imay dito'y pagpabantayak kan kababuyan. Kasta nga rod, madam. Isama da naman. Kan ipagpakaunakon ka. Takno amumlatan nga ada ng takaw. Nubilang tadan to makukaw aburyas. Bueno, toy takong. Karnyak akas lababoy ti agtakaw. Ay sus, saan laki ti asya, madam? Pulos, asaan kun to atakawon dagiti bambantaya kababoy mo? Ne, apaya kasta ti kunam. Kat saan ka mat apagat atapan? Agsaksak bayak laang, madam. Ano nga'y pagatapan nakto? At least na ibagak ita na sana siya. Anya? Sigsigurado ak laang mat adi nakto pagatapan, madam. Nay. Apay nga ago umong dagiti amin at taraken ko di taktal-talungan. Sapay aga ariwawa da. Paiman. Tay borarawit. Saplitot dagita nga ayop tapnag nakundan. No adda malaw anak ama patay. Oh, di karnya ko taado buwag. Uray mablo kayo amin. Uray kat di natupabasulan ni madam. Oray kita saan da kanto atol tulungan no anda makadidigram. Ano dyan nagsawa? Awan mo ti sabali at tao iti asidin ko. Asino ngay nga tati nagsawa? Nagsao ka. Si Kababoy! Siyak may atalaga tinagsaw. Anda rin lamap. Ay, uray la imkis ti baboy asin bombat. Ay. Nagsao ti baboy. Taray! Nay, nangagyamatan ti damag nga daumay anap-nap kan bagyo. Isungag sagsagana kayo na. Ipanyo ni tinatalgad, apagpak niyan, dagiti napapateg nga likamin nyo, tapno sanda mabasa. Wan, Apo Kapitan. Apo Kapitan. Pakamo da ito iti panagsagana, tapno awan to ti problema mi, nga opisyales. Wana, thank you. Iti panangisakit yaw kada kami. Ala, rugyan yon ti agbakwit. Madamdamalaeng, at danton ti bagyo. No agsasaumat day ta kapitan ti barangay. Kunamlan na laing unay. Adda ka no bagyo. Idinto ta naglawag met ti langit. Ha? Nadanuman sakit di ti utek nan. Ay, apok. Ay, super bagyo ka no daytoy. Masaya at launay no adda umayan napigsa a bagyo apong. Ay, di ka masyan ka dagiti padak a tao. Kasyak launay ida. Namusanda mo ta kasyan ti bagida. Ne, inyak kaya't mo asawan kulas. Kasapulan ti saplit kadagiti dadduma a tao. Numarinda apong. Dagi ditarakot ko. Mayat daan. Uray siya. Anggoy amo. Mayano dapon. Anggoy. Di baboy. Aglang-langoy. Tulungan na. Baboy. Tulong ako. Dagini ka kayo. Pusa. O may kaya. Ang sakay kayo kadagiti bukod.
kami kababoy itim ang isda. Kada kayo. Baboy! Siya tutulungan! Di ka madanagan. Kadwag tut, tited ko akanam. Dito'y misis! Bukod ka kanya! Kumpatak! Agyaman ka! Di kayo uligbay! Ilangoy kayo nga ipanitakdang! Agyaman ka! Ay, imbaglakit din tata nangalaw kada tayo! Uwan nga rod! Angam asino nga dayjay! Ay, isang sangaili ditoy! Paisaw, saan mi nga mo? Imbagta, tinulungan na kami! Ay, oray siya ka. Tinulungan nakday di alalaki. Ay, ayan nga tanda kita'y tarakon ko. Ay, sapulo kita. O anya, nalpasan tito lang Awan ti sumyasi kada kayo. Sorotan da. Siganti Busmi, baboy! Baboy! Nabatab titulang. Tainang sapsaplit kada tayo dahi tako masidang. Ay, amo yun ti aramidin niyo. Ay, taray! Adda na kay baga kanyak, ada kayo titimulong kadagiti nalayos iti barangay. Nga ayan ti pagpatpataraknak iti baboy. Kanda dumapay akita ti tarakan. Iso asinapol kayo. Kat, anya nga iti bagam kada kami. Apo dunya. Saan akon adunya? Ah? Pimanglawa kon tawanan ti negosyo. Kastaya. Tangdanan kayo iti Burias. Piyak ti pato. Itik kas kada pabo numatulungan dak amang sapol kadagijay patarakan ko. Nayanod da kano. Gamada nakakita kada kwada. Nakalasat da kano. Rasta? Uhan kapsat. We, Iso apang nga asim. Kayat ko ang mapasublit ti negosyo. yak kayat dagiti baga matangdan ko, kabsat. Unay mo't apang inamon. Tangdanan ka lang arudan, agpili ka pa'y. Sa anak ngagpili-pili. Nudiket sa anak ngagdawat iti tangdan. Agkastaya. Malang arod. Sapulan tadagi jay. Agsisina tayo dito yan. Padang atarakan. When naimimbag pa nga tagawataw tayon, nga agsapol iti mang tarakan kada tayo. Ngam tidusahin na tayo manen, jay nauyong nga mo. Dabes! Ipagpay ngagpasida tayo kinilyon. Unyag bisa! Ken biklat kunayo pa'y kakadwa. Wan pay Mela, agsisina tayon. Ngam umuna kayon, tagpo diak. Orayak din na uyong anang tarakan kada tayo. Kaikak, ipakalagli-lagi pad na kada tayo. Nalpasan ti misyon ta iti dayto a lugar, apong bubod. Isong agsublitan iti naggapuan ta. Ay, on nga rod. We, nabambanugak. Prinsipya Agilos. Mala, kumpet kan iti bukot ko. Mapantan. Ditan gagayem, tinaggibusan ti istorya at tampok itangal daw. Iti pan nakigasang-gasat ti mortal a hero. Dito'y drama anapauluan. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ganiti direksyon, Mary Jane Castro. Sound effects, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Mark Molan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon